nibyo umugoroba mwiza kuri mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye ndabasuje nongeye kubaha ikaze aho tugiye kureba byinshi bigezweho bikomeje gutangazwa ku burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru mu myanya igiye itandukanye ikomeje kugenda ivugwamo imirwano ndetse n'impinduka zidasanzwe kubirimo kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Muri teritwari ya Masisi hongeye kumvikana ibitero bikomeye cyane. Ibi bitero bikaba ari ibitero byaje gukorwa cyangwa se byagabwe n'abarwanyi ba AFC mu 23. Ibi bitero rero bakaba baje kubigaba ku birindiro rwose bya Wazalendo. Turaza kureba ibice ibyo bitero byavuzwemo cyangwa se byaje kugenda bite, iyo mirwano yaje kurangira ite, ndaza kunyarukiraho nkubwire situation cyangwa se nkubwire byose uko byifasha. Nyuma uyu mugoroba rero hari impinduka zikomeye cyane, abenshi bavuga bati se ni iki kibaye cyangwa se ibi byaba biri guturuka kuki. Nahandi ni mu mujyi wa Goma. Uyu mujyi wa Goma rero bongeye kumvikanamo inkuru zikomeye cyane. Abarwanyi ba AFC 23 barimo kuvugwaho guhungisha ibikoresho ndetse byabo byari biri hano mu mujyi wa Goma. Bivuga ko amakamyo apakiye ibikoresho byinshi cyane yaje kuva mu mujyi wa Goma yerekeza aho bita Bunagana. Abandi bamwe bakavuga bati birashoboka ko barimo gutegurwa intambara ikomeye cyane igiye kuba mu guhangana n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda, dore ko amakuru yerutse kujya agaragara. Murabizi ko Uganda yagize irya isinya n'amasezerano na Repubulika Demokarasi ya Kongo banzura ko ibi bice bizabunagana ndetse n'ibindi bice byose bihuza Repubulika Demokarasi ya Kongo na Uganda bifitwe cyangwa se biri mu maboko y'inyeshyamba bigomba kwamburwa izo nyeshyamba. Amahitamo ntabiri yonyine ahari kuri bino bikorwa birimo kuvugwa ku barwanyi ba AFC 23 mu mujyi wa Goma. Nta bindi nuko AFC 23 bishoboka ko yaba irimo mu by'ukuri isubira inyuma, ikaba ikeka yuko uyu mujyi wa Goma ushobora kuba ugiye kwatakwa kubera ko imirwano imaze iminsi yumvikana cyangwa se igaragara mu nkengero no mu duce twegereye kano gace. Ikindi kandi bigatekerezwa ko nanone yaba ari mu mujyo wo guhagarika cyangwa se kujya guhangana n'ibitero bishobora kugabwa muri tuno duce twa Rumangabo, Cyanzu, Bunagana ndetse iyi myanya yose cyangwa se izi access zose. Ngiye kwinjira mu makuru y'uburyo byagenze kugira ngo izo nkuru zimenyekane cyangwa se zijye ahagaragara, ariko reka mbimburire kuri aya makuru yihutirwa y'ingenzi cyane mu birindiro bya Wazalendo aho bita muri teritwari ya Masisi arimo kuvugwa imirwano cyangwa se humvikanye ugukozanyaho hagati y'impande zombi cyangwa se impande zihanganye. Murabizi ko imirwano ubundi ikomeje kumvikana muri teritwari ya Masisi. Ni imirwano yavuzwe hano mu nkengero za Rubaya, niho imirwano yakomeje kugenda igaragara cyangwa se yibasira tuno duce. Ni ibitero byo byagabwaga na Wazalendo baza gusubira inyuma bakoze icyitwa reprise strategique, biza kurangira n'ubundi bibayeho ko mu by'ukuri ibi bice n'ubundi byongera kugarukamo Wazalendo. Uduce tumwe na tumwe bagiye batwiga n'ubundi. Iyi mirwano ntabwo yigeza ijya kure na bino bice kubera ko nimvuga za Nyabiyondo umenye ko ari hafi hanga rwose n'ubundi na za Rubaya. Navuga ko ni igice kimwe n'ubundi abarwana ni babandi. Nyuma yo gutera ibisasu ku biniro bya Wazalendo na FRDC aho bita Buhimba, siho honyine aho bita Munda ni muri groupe Mayawaro Yungu mu gace ka Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Inyeshyamba za AFC 23 zakomeje imirwano yazo zitera ibisasu ku biniro bya Wazalendo aho bita Kinyumba ndetse na Rwibo. Akaba ari uduce duherereye mu birometero 10 mu majyaruguru ya Nyabiyondo mu gace ka Osobanyungu mu gace ka Masisi ho muri teritwari ya Masisi nyine mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Niba byumvishe neza, AFC 23 yabanje kugaba ibitero cyangwa se kurasa ibisasu bye cyangwa se bombe byayo muri teritwari ya Warikare ku wa gatandatu tariki 13 ku munsi w'ejo rwose, aho bita Buhimba ndetse naho bita Munda baragiye ngo bahatera amabombe, batera ibisasu ku biniro bya AFC ku birindiro bya Wazalendo ndetse na FARDC. AFC 23 bahatera ibibombe. Ni bitero by'ubushotoranyi. Izo nyeshyamba nizo zijya zivuga ngo Kinshasa ngo yabagabyeho ngo ibitero by'ubushotoranyi, ariko murumva ko ibi ngibi noneho nibyo bitero by'ubushotoranyi. Bivuze ngo aba bagize batya bakomeza kugaba ibitero by'ubushotoranyi ku ngabo za leta muri kano gace ka Buhimba ndetse na Munda. Ntabwo byagarukiye aho ngaho rero kuri uyu munsi wa none kuri iki cyumweru, turi ku cyumweru, turi ku itariki 14 ngira ngo murabizi benshi bagiye kujya gusenga rwose abo byakundiye abo bitakundiye.
ubwo biraza guterwa nyine n'impamvu runaka zabayeho, ariko uyu munsi benshi abagiye mu masengesho hari n'abagiye ku munsi w'ejo, ubwo ndavuga nk'abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Rero uko byaje kugenda kuri iki cyumweru nanone imirwano yongeye kubura, nabwo bikavuga ko ari ibitero byagabwe na AFC-23 ku birindiro n'ubundi bifitwe muri tuno duce mu by'ukuri na Wazalendo ndetse na FARDC, kilometero 10 uvuye aho bita Nyabyondo. Nyabyondo ni kamwe mu duce n'ubundi muri iyi faze y'imirwano iherutse kumvikana iri mu nkengero za Rubaya iyobowe n'ubitwa General Mutayomba. Nyabyondo ni kamwe mu duce twabereyemo ikintu bita isibaniro. Nyabyondo habaye ikintu bita gukozanyaho gukomeye cyane. Kilometero 10 ntabwo ari kilometero nyinshi, mu by'ukuri ni ahantu hatoya, cyangwa se navuga ko urugendo ruto cyane, ariko ntabwo ari Nyabyondo ariho humvikanyemo habayemo imirwano, ariko humvikanyemo amasasu ko kilometero 10 biba byoroshye ku rusaku rw'imbunda ruhagera, naho amasasu yumvikanye bituma abaturage baho rwose bagira ubwoba bavuga bati se ya mirwano ndetse na bya bitero berutse kuba byasubikwaho gakeya byongeye kugaruka, kubera ko aho bita Rwibo ndetse no bita Kinyumba ngo ikintu biti ibibombe bya AFC-23 barashe hangaha rwose ngo byari bikomeje kugenda biba byinshi cyane nk'uko amakuru menshi aturuka muri ako gace abivuga. Abaturage bo mu midugudu ukikije umujyi batunguwe n'ibisasu nyuma y'uko indege zitagira abapilote ziteye ibisasu. Umubare w'ibi bitero bibiri by'indege ntabwo uramenyekana kugeza ubu, ariko imodoka zahagaritswe by'agateganyo ku muhanda Nyabyondo Mutongo Pinga nyuma y'ibisasu byatewe. Ahangaha rero rwose baravuga bati ibijyanye n'ingendo z'indege ntabwo bizwi neza, ariko nanone uko byifashe ku muhanda hano, ku muhanda w'abanyamaguru cyangwa se w'ibinyabiziga imodoka aho bita Nyabyondo Mutongo Pinga, ahangaha uyu muhanda rwose kuwukoresha byahagaritswe kubera yuko ibisasu byari birimo byumvikana, cyangwa se imirwano nyine irimo kumvikana muri kano gace. Urumva ko abaturage babihombeyemo cyane, abakora ingendo zabo za buri munsi muri kano gace, haba abakora ubucuruzi busanzwe, abari bafite ingendo nko kujya muri Pinga, usangaga wenda bafite gahunda yo kuvana muri Masisi akigira muri Warikare, abo ngabo izo ngendo zahagaze, cyangwa se wari waje Nyabyondo ari butahe Pinga, ubwo ngubwo nawe urumva ko urujya n'uruza nyuma y'uko ruhagaritswe nawe ntabwo biri buze kubasha kumukundira kugira ngo akomeze ingendo ze. Kuri iki cyumweru rero tariki 14 Kamena ibintu byasubiye irudubi nk'uko birimo kugenda bigaragara cyangwa se bivugwa muri tuno duce. Gusa Wazalendo ndetse na FARDC bateguje ko mu by'ukuri abaturage ko vuba bidatinze umutekano uza kuba wagarutse, ndetse bavuga yuko umutuzo rwose uza kuba wagarutse nk'uko bimeze aho bita Buhimba. Muri kano gace nyine wumvishe kabayemo imirwano ku munsi w'ejo, Buhimba ndetse na Munda. Ejo FARDC ndetse na Wazalendo babashije guhagarika abarwanyi ba AFC-23 bari barimo kuhagaba ibitero cyangwa se kuhataka, nk'uko mu by'ukuri birimo bitangazwa cyangwa se byakomeje kugenda bivugwa. N'ahangaha rero muri Osobanyungu, muri kano gace muri Kinyumba ndetse na Rwibo, ibi bikorwa byanahagaritse ingendo Nyabyondo Mutongo Pinga. Bavuze yuko cyangwa se bateguje abaturage rwose kwiringira ko umutekano uri buze kuba wagaruka isaha iyo ari yose vuba bidatinze. Ubwo urumva baraza kugira icyo bakora bahagarike abo barwanyi ba AFC-23 barimo kugaba cyangwa se barimo gutera ibisasu muri tuno duce, nk'uko amakuru arimo kugenda bitangaza cyangwa se amakuru akomeje kugenda bivuga. N'ahandi rero ni muri teritwari ya Masisi. Tuvuye teritwari ya Masisi tukazamuka gatoya mu mujyi wa Goma, hari kuvugwa impinduka zikomeye cyane zakozwe n'abarwanyi ba AFC-23 biza gutungura benshi cyane, cyangwa se bamwe babyibazaho baravuga bati ese AFC-23 ni iki zino nyeshyamba zaba zirimo kugerageza gutegura, n'ibiki baba barimo kugerageza gupanga. Ariko mu by'ukuri nakubwiye ko ari option ebyiri ntangire kino kiganiro. Option ya mbere nuko AFC-23 ishobora kuba iri gukeka ko ishobora kuba igiye kugabwaho ibitero mu mujyi wa Goma, cyangwa se ikaba ifite amakuru ko Bunagana ashobora kuba agiye kugabwa ibitero bakajya kubaka ubushobozi
bw'igisirikare. Ubwoba bwinshi cyane rero mu barwanyi ba AFC-23 birumvikana ko ari bwo bwihishe inyuma y'impinduka zikomeye cyane barimo bakora mu mujyi wa Goma. Gusa ibi bibaye mu gihe abaturage bashinja AFC-23 ko nta n'umutekano bafite muri uyu mujyi wa Goma, ndetse bakaba baragiye bavuga byinshi, baragiye batangaza byinshi cyangwa se bavuga byinshi, bavuga yuko kugeza kuri ubu ngubu bagowe ku buryo budasanzwe n'umutekano muke wakunze kugaragara cyangwa se wakomeje kugaragara hano muri kino gice bagenzura. Abaturage bavuga ko bagiye bahohoterwa ku buryo bukabije kubera nyine abarwanyi ba AFC-23 ngo bagiye bakora ibikorwa byo kubavutsa ubuzima. Hari bamwe mu bagiye banahaburiramo ubuzima nk'uko abaturage mu mujyi wa Goma rero bakomeza kugenda babitangaza. Uko byifashe rero uyu mujyi wa Goma, inkuru zirimo kuvugwa kuri kino cyumweru cyangwa se kuri uno munsi, biravuga ko amakamyo menshi ya AFC-23 amwe mukunze kwita ngo ni Tata, ibikamyo rwose bya AFC-23 biriherekejwe na konvoye ikomeye cyane y'uyu mutwe, konvoye ikomeye cyane y'izi nyeshyamba za AFC-23 yasohotse mu mujyi wa Goma kuri iki cyumweru ahagana mu masaha y'urukerera nk'uko birimo gutangazwa. Aba barwanyi ba AFC-23 ntabwo bigeze berekeza muri teritwari ya Masisi ngo wenda tuvuge ko bagiye gutanga ubufasha cyangwa se umusada hano muri ino mirwano, cyangwa se ari nabo bari inyuma y'ibitero byagabwe muri tuno duce twegera ahangaha za Nyabiyondo, cyangwa se tuvuge ko bagiye kubaka urukuta rukomeye cyane rwo gukubira bino bitero twumvishe byongeye kwaduka mu nkengero za Rubaya. Abari mu bino bice bavuga ko mu by'ukuri nta muvuma idasanzwe y'abarwanyi ba AFC-23 yagaragaye muri teritwari ya Masisi iva mu mujyi wa Goma nyine yinjira muri teritwari ya Masisi. Ahubwo ikiriho cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa bikavuga ko bano barwanyi bashobora kuba bari muri gahunda ikomeye cyane yo kwerekeza cyangwa se gutegura gahunda yo kwinjira aho bita Bunagana. Bakaba bafite amakuru y'uko ingabo za leta ya Congo FARDC, ndetse yemwe si ingabo za leta ya Congo FARDC gusa, ahubwo n'ingabo za Uganda TPDF, ni TPDF TPDF ni ingabo za Tanzania, ingabo za Uganda hano turaza gusanga hano kwa Kurayige ndetse na Generali Muhozi nabo rwose ugasanga bafite amakuru ko mu by'ukuri baba barimo gutegura ibitero bikomeye cyane. Nyamara ni UPDF, Uganda People's Defense Force. Bakaba bafite amakuru y'uko rwose iki gisirikare gishaka gufatanya na FARDC kugira ngo bategure ibitero byo kwigarurira kari agace ka Bunagana. Ngo Bunagana mu by'ukuri abaturage bateganyirijwe ibikorwa bikomeye cyane. Hari gahunda yo kubakira amasoko, kubaka umupaka ugezweho urimo isoko, urimo amaduka, serivisi zose zishoboka, ndetse hakabaho na gahunda yo guteza imbere ibijyanye n'ubukerarugendo. Si ibyo gusa, ndetse yewe hakabaho n'ibindi byinshi nyine biteganyirijwe abaturage muri biriya bice. Hakaba hari imishinga yari isanzwe iriho cyangwa se imishinga yari yarateganyijwe yagombaga guhuza n'ubundi Uganda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyo mishinga ariko ikaba yarasubitswe kubera yuko kera gice kugeza kuri ubu ngubu gifitwe cyangwa se kiri mu biganza by'inyeshyamba za AFC-23, kandi ntabwo leta ya Uganda ishobora kugirana imishinga n'inyeshyamba, ntibishobora gukunda nk'iyo ngiyo kubaka ibikorwa remezo. Yewe ikinageretseho umutwe wa AFC-23 nyine ntabwo ufite ubushobozi buhagije aka kanya bwo kuba watangira kujya mu mishinga nk'iyo ngiyo mu gihe n'ubundi nawe bakishakisha. Ibi bigatekerezwa ko rero AFC-23 ishobora kuba irimo kugambanirwa kugira ngo yakwe kino gice. Ntabwo mvuga ko ari ukugambanirwa kuko byamaze no kwemezwa mu biganiro byabayeho. Felix Tshisekedi Tshilombo yanagiyeyo agaragaza cyangwa se agerageza gushimangira ko nyine ibyo ngibyo ari uko bigomba gukorwa, kugeza ubwo na perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni nawe yagize atya ashyiraho umukono yemeza imikoranire hagati ye ndetse rwose na kino gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero bikavugwa ko cyangwa se bigatangazwa yuko bishoboka hafi 100% ko AFC-23 yaba yamenye amakuru yuko mu by'ukuri igihe cyageze,
igihe cyageze cyangwa se ari vuba bidatinze ko ibyo bitero nyine byo kubambura Bunagana bishobora kuba bigiye gutangira, ubundi bakerekezayo ingabo zikajya nyine gutangira gufata amapozisiyo mu by'ukuri kugira ngo bitegure ko bashobora gukurwa muri kino gice. Amakuru ahamya neza ko AFC 23 nanone iyo ni option imwe ishoboka cyane yaba yatumye uyu mutwe usora abarwanyi benshi ndetse n'ibikoresho byinshi mu mujyi wa Goma berekeza muri kariya gace. Bikavuga ko nanone haba ari gahunda yo guhungisha ibikoresho bidasanzwe bifitwe n'izi nyeshyamba, ndetse n'abayobozi bivuga ko uwo bita Joseph Kabila ukora ubu ngubu bivuga ko yahungiye buriya Ibunagana rwose ari hari aho yahungishijwe kugira ngo atanatabwa muri yombi, yaba Kinshasa yaba Amerika. Uyu mugabo barimo kumushakisha kuko Amerika already nayo yamaze kumufatira rwose icyo nakwita ambargo cyangwa se sanction cyangwa se ibihano. Bikavugwa ko ngo babohereje ikipe ikomeye cyane yo kumurinda, nabyo birashoboka. Yewe akaba ari na gahunda yo guhungisha ibikoresho kubera ko uyu mujyi wa Goma mw'abantu mwe mukurikije ibitero birimo kugabwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu myanya itandukanye mu bice bigiye bitandukanye, bivugwa yuko vuba bidatinze ibice nka Bukavu, imijyi nka Goma bishobora kuba byaba byatangiye kugabwaho ibitero bikomeye cyane, byaba byatangiye kugabwaho ibisasu bikomeye cyane. Ubu tuvugana Hibu Special Force already aya mafoto rekana nayishyire muri group yacu ya WhatsApp. Hibu Special Force ngiye kwishyira muri group yacu ya Songa Mbere, ubwo abantu gera muri ino group rwose baraza kubasha kuyakurikirana cyangwa se kuyabona bayatera imbone. Hibu Special Force ni abasirikare badasanzwe, murabazi rwose ba Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aba bamaze kugera kuri front line hamwe n'ibikoresho byabo, bamaze kwerekeza kuri front line rwose hamwe n'ibikoresho byabo. Abangaba iyo baje ngira murabizi niba abasirikare bambara mu by'ukuri uniform zisa umukara. Abangaba buriye muri FARDC barindwa mubi, cyangwa se abenshi navuga yuko babagendera kure cyangwa se babatinya kubera yuko ni ibisimba, ni ibikoko abangaba. Bikavuga ko rero kuva Hibu Special Force yaramaze kwegera kuri front line, KT6 ni drone zidasanzwe zazanwe n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaba tuzi kamikaze, tukaba tubona impinduka zirimo gukorwa mu gisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tukabona ko AFC 23 ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imiryango igiye itandukanye bamaze gufata uyu mutwe rwose bawukuraho amaboko. Abenshi bakavuga bati byanze bikunze cyangwa se mu bigaragara rwose AFC 23 yaba isumbirijwe rwose mu buryo bugaragara. Ariko hagati aho ngaho izi nyeshyamba za AFC 23 zishobora kuba zigiye kugabwaho ibitero mu mujyi wa Goma. Bikavuga ko ariyo mpamvu nyamukuru yaba yihishe inyuma yo kuba bafashe rwose ibikoresho byabo byinshi babisora hano mu mujyi wa Goma. Ibyo ni ibitekerezwa, ibyo ni ibishingiye ku bitekerezo, ariko ku bitekerezo bikaba ibitekerezo nanone bishingiye ku byabaye, kuko ubu tuvugana kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri izi saha ntabwo harafatwa umwanzuro ngo hatangazwe impamvu AFC 23 yasohoye bano basirikare cyangwa se bano barwanyi bayo mu mujyi wa Goma ngo hamenyekane ese bari berekeje hehe. Plutôt aho bari berekeje ni mu cyerekezo cya Bunagana muri teritwari ya Rucuru, ariko hamenyekane ese impamvu yihishe inyuma ni iyihe. Hari impamvu ebyiri rero zirimo gutangwa, gusa ubwo turaza gukomeza kugenda dukurikirana akantu ku kandi tureba uko byifashe, tureba uko bihagaze kugira ngo mu by'ukuri mubashe kumenya nyine byihishe inyuma cyangwa se bimwe mu biri inyuma nyine yo kuba aba barwanyi ba AFC 23 barimo gusohoka muri uno mujyi wa Goma n'ibikoresho byabo. Ntabwo bivuze rero ko gusohokamo kwabo ko bavuyemo, ahubwo hari bimwe mu bikoresho ndetse n'abarwanyi babo baje gusohoka. Rero ni mu gihe muri Kivu y'Amajyepfo, tuvuye hano muri Kivu y'Amajyaruguru, imirwano ikomeje guca ibintu, yewe no kuri kino cyumweru biravuga ko ibintu byakomeje kurushaho gukara ndetse no gufata indi ntera, nk'uko mu by'ukuri bitarimo koroha.
abaturage nibo ba mbere baba bari mu kaga cyangwa se bari mu guhangayikishwa cyangwa se baba barimo kugorwa na bino bibazo by'imirwano, barimo bagorwa n'imirwano ibikomeje kugenda yumvikana muri bino bice bigiye bitandukanye. Na n'ubu ngubu rero niko bimeze muri Kivu y'Amajyepfo. Inkuru zirimo kwaturuka ziravuga ko abaturage bo mu duce tugiye dutandukanye, bo mu myanya igiye itandukanye rwose, nk'uko byagenze muri Buhimba muri Kivu y'Amajyaruguru, abaturage baturuka mu bice bya Irundu, abaturage baturuka muri Minembwe ntabwo babashije kwerekeza rwose mu masengesho yo kuri kino cyumweru kubera yuko ibitero byari bikomeje, imirwano yari ikomeje. FARDC ntabwo yigeze ishyira hasi intwaro, FDNB ntabwo yigeze ishyira hasi intwaro, ndetse nabonye bamwe batangira kuvuga ngo hari abasirikare benshi cyane ngo Burundi ngo barimo bagwa ku mirongo imbere ku rugamba ntibagaragaze proof cyangwa se berekana ibimenyetso. Kandi murabizi yuko kugeza kuri ubu ngubu ahangaha AFC 23 barimo kuyabangira ingata, twirwaneho barimo kuyabangira ingata, za Bidega aho ngaho ntabwo byoroshye, ndetse n'ahandi mu nce zigiye zitandukanye. Ukambwira rero ukuntu ushaka kumbwira ko umusirikare cyangwa se nyeshyamba irimo guhunga, irimo kurasa abasirikare bangana gutyo. AFC 23 yarebye ibiri kuba igira ubwoba, byagira kuri twirwaneho rero ho ngo abarwanyi batwirwaneho muri biriya bice rwose ngo ikintu bita igishyika n'ubwoba bafite byakomeje kuba byatera benshi impungenge, ndetse no kwibaza bavuga bati se iyi twirwaneho yari yinjiye mu birwano burya nuko nguko bari bahagaze cyangwa se nirwo rwego bari bariho, ariko ntabwo babarenganya. Abaturage baravuga bati mwarishutse cyangwa se mwishoye mu ntambara mutazabasha kurwana cyangwa se mutazabasha gutsinda no gushobora ya AFC 23. Ati rwose ntabwo bikwiye, kuko ubu ngubu biravugwa ko abarwanyi benshi cyane batwirwaneho hari abahise barambika intwaro hasi bisubira mu buzima busanzwe. Hari n'abishyikirije FARDC kubera yuko biratangazwa yuko hari abarwanyi benshi cyane batwirwaneho baje kwishyikiriza igisirikare cya leta ya Kongo. Baravuga bati twebwe iby'urugamba cyangwa se ibyo guhangana n'igihugu tubivuyemo, turabihagaritse. Niko byaje kugenda, kandi kuko video zigaragaza bano barwanyi barimo rwose barimo kumwe na FARDC zo zagiye hagaragara. Ngira ngo benshi ayo mashusho mwaje kuyabona cyangwa se mwaje kuyatera imboni. Umutegetsi bita Joseph Kabila aherutse kwikoma abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko bikavugwa ko mugenzi we nyamara ibyo byo kurwanya ubutegetsi yari abiguyemo, Martin Fayulu. Reka nkubwire icyo Joseph Kabila yaje kuba atangaza ubundi ngiye ku bijyanye na Martin Fayulu wari uhitanwe n'ibyo bitero. Ni intambara ikomeye cyane nayo. Byatangiye rero ejo bundi ahangaha Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyize hanze icyo bita Nouvelle Congo, ngo ni ihuriro rishya rigamije guhangana n'ubutegetsi. Bidateye kabiri iri huriro ryari ryashingiwe muri Kenya, ahagiye iryo bita ngo Coalition Article 84 cyangwa se ngo ni ihuriro ry'iteka rya 64 ritambamira cyangwa se ribuzindurwa ry'itegeko nshinga. Ibyo bimaze kubaho, uwo bita Joseph Kabila yashimye uko byagenze, avuga ko mu by'ukuri yishimiye ko iryo huriro ryabayeho, kuko iryo huriro ryateguye icyo bita ngo imyigaragambyo. Joseph Kabila umva icyo yatangaje mbere y'uko iyo myigaragambyo iba, nkakubwira ibyabayemo. Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahise avuga ko ngo ari kuburira abaturage b'iki gihugu ko bari mu nzira igana ku butegetsi bw'igitugu, mbere yo kubahamagarira guhagurukira umugambi uriho wo guhindura itegeko nshinga. Mwibutse ko uyu Joseph Kabila arimo kuvuga Felix Tshisekedi uyoboye imyaka itaragera no muri 8, nyamara we murabizi ko yabaye imyaka 18 yose, akavuga ko rero ngo mugenzi we ngo ari kugondera ubutegetsi. Ibikubiye mu butumwa yageneye abaturage mu gihe muri Kongo Kinshasa hari umugambi perezida Felix Tshisekedi ngo afite wo guhindura itegeko nshinga. Kabila yavuze ko bimaze igihe bivugwa ko umugambi wo guhindura itegeko nshinga bitakiri ibihuha cyangwa se ibirego by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ahubwo ngo byamaze kwemezwa n'ibyemezo biri gufatwa n'abari ku butegetsi. Yagize ati uyu munsi ibikorwa birivugira binyuze mu majwi, mu ijwi ryabyo ryemewe kurusha ayandi, no mu itorwa ry'itegeko ry'amatora ya kamarampaka mu nteko ishinga amategeko. Ubutegetsi bwakuyeho urujijo rwose ku migambi yabwo nyakuri bugamije guhindura itegeko nshinga. Kabila avuze ko icyo gikorwa ari ugufatira
ari ugutatira indahiro yo kubahiriza itegeko nshinga, ashimangira ko igihugu kiri kugana ku butegetsi budafite umupaka n'igihe ntarengwa, ibintu yavuze ko bishobora guhungabanya ituze n'ubumwe bw'abanyekongo. Yagize ati intambwe ikomeye yamaze guterwa iganisha ku gushimangira igitutu ndetse no gushyiraho ubutegetsi budafite umupaka uteganyijwe cyangwa se icyizere cy'ihinduranya rya demokarasi. Uyu uwahoze ayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanavuze ko igihugu kiri guhinduka nk'igikombe gishyushye gitegereje guturika kubera kubura umwuka wa demokarasi usanzwe uzagifasha kugumana ituze n'ubumwe. Ndetse Kabila yongeye kwibutsa ingingo ya 64 y'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko buri munyekongo afite inshingano zo kurwanya umuntu cyangwa itsinda ry'abantu rikoresha ubutegetsi mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga. Ati si uburenganzira gusa n'inshingano ya buri umwe gukunda igihugu. Kabila yashimangiye ko arwanya byimazeyo uwo mugambi wo guhindura itegeko nshinga, ahamagarira imitwe ya politike, societe civile ndetse n'abategetsi bose kwishyira hamwe bagaharanira kurinda itegeko nshinga n'ibyagezweho muri demokarasi. Yasabye kandi buri muryango, buri mudugudu, buri gace n'umujyi bihinduka ahantu ho gutahura ndetse no kwamagana ibikorwa bihungabanya ubwisanzure bw'abaturage, uburenganzira bwabo ndetse n'imiyoborere myiza. Ubutumwa buje mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kubamo impaka ku bijyanye n'ihindurwa ry'itegeko nshinga. Sasa rero ibyo Joseph Kabila yavuze hari bamwe babyumvisha nk'ukuri koko, barimo Martin Fayulu wagerageje no kubikora, ariko uyu mugabo bikavugwa ko yari abiguyemo da. Ni Martin Fayulu mu myigaragambyo bari bateguye Kinshasa. Uyu mugabo mvuko byamugendekeye. Umunyapolitiki utavuga no mu butegetsi Martin Fayulu yaje gukomerekera mu myigaragambyo hafi no gupfa yabereye Kinshasa, yari igamije kwamagana umugambi wo guhindura itegeko nshinga ndetse no gutegura referendum ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Imyigaragambyo yari yateguwe n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Aya mashyaka akabashinja Tshisekedi gushaka inzira yamufasha kuguma ku butegetsi nyuma ya manda ye ya kabiri igomba kurangira mu 2028. Mu minsi ishize Fayulu yari yahamagariye abaturage kwitabira igikorwa cyo kwigaragambya imbere y'ingoro y'inteko ishinga amategeko kugira ngo bagaragaze ko batemera ivugururwa ry'itegeko nshinga. Amashusho yari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga yerekana Fayulu wari wambaye ishati y'umweru yakomeretse mu mutwe ndetse anavirana amaraso mu gihe bamushyigikiye bageragezaga kumurinda inzego z'umutekano zashakaga kumufata. Fayulu n'umwe mu banyapolitike bakomeje kuvuga ko umushinga wo guhindura itegeko nshinga ugamije gufungurira Tshisekedi inzira yo kongera kwiyamamariza kuyobora igihugu, n'ubwo itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo riteganya ko perezida atarenza manda ebyiri n'itegeko ryo mu 2006. Mu kwezi gushize yavuze ko hari igerageza ryo gukora ihirikwa ry'itegeko nshinga binyuze mu impinduka ziteganwa n'ubutegetsi buriho. Mu gihe ubutegetsi bwa Tshisekedi buvuga ko impinduka ziteganwa zigamije kuvugurura inzego z'igihugu no guha abaturage ijambo binyuze muri referendum, abatavuga rumwe nabwo bo bavuga ko ari umugambi ushobora gutuma habaho gukomeza kugundira ubutegetsi. Imyigaragambyo kuri uyu wa gatanu yabaye mu gihe impaka ku ihindurwa ry'itegeko nshinga zikomeje gukaza umurego ku bavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kujya imbizi kubera bino bikorwa.